Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hak arpu arterik unailar arajar arpo. Ka WhatsApp group latip keteng kum ka themme ka kur nongrang, kalahir snong mau panyo, ban penkup burom ya urigan nongrang. Usamla na kakur nongrang ulawan ra ikan nam kaburam ya kakur da ka jingpas bha ka jong u ha ka result SSLC examination arhajar arpho bla pelong da ka embos urigan nongrang ubade khun jaka kong hirian nongrang bat Victor Marngar ki besang wasa knong mau phanyo ulapas ya ka kelas 10 na Tirot Singh Memorial Secondary School mau phanyo bat wana kerdan ka bakhat phra jong ka thup ki arpho jong ke SSLC examination arajar arpo nakliang ni kan huon WhatsApp hak ni kasi pun ko brom ya uni samla kala no senyang si phawa jatang ka pisa bat ka memento kum kadak ban kit bok riang ya urigan nongrang hak ni kasi na lor kikur nongrang ki bahaya ngasam ki no hikai bat kiwe lawan ya don bentalang ru dau ba ban ker hal kongor ban ai ka jingroi kerpang na ka bentang ni kasi bat berok ki bla ajing kiran hak ni kasi ki la kentukan pham yaw ni samla bu dai ban yai trish tom shu hadu ban yok khai yaw so jong ka jingjom bat ban poi shakliar luom jong ka nam habai kiran ka Batisi TV nak liang urigan nongrang ula penpau bu trang ban nik pulit doktor ne engineer bat mentau la yo ban lik pulit ya ka kelas 11 bat 12 Hasin Anthony Shillong ang kani gawin ng mga panong basibon yung ikikimiki pa hadin bagikun kilapas dikawai kisutana bat kejik susi pat kalong hadin mengilawat kamu aja musumla man poy jaga kai kata kadaw kadai kumbolong ni kurjongi ilastan orang bangin dai bendan ka mesin susarang kajing sarong kalam siya kajing jam bat kajing start bat kajing syampang ani kajing start kamsyong bat kajing start bat kajing sampang kamsyong akarta kajong hi kasyong ha kijing mut kijing pahat kijong hi sim ya kani kubenta kadik senjam kubaning kong bat ngangit skam ba pin salong uway uhiro lani urisot jong kajaj nang rang ibro uway mo sisin kasngi ngasyo iya pi baka juk kubang imenta kamsyong kamdaisu kajuk bang im maswaka kata kajuk bang im haki eksa lani ki hemet nrimata kasyong kajing sta kakur kajong iru kasyong api kadai pidai uway u samla ubaning kong isila nang manong api wan syakman na kamanta ba pin itu ya kakur jongi hakajait kon riu jong kare kasi janjahi barakoy bat ngi skam sisin kasngi kajing angnut kajongi kajing aimen sim kajongi kamdai man kut tang hangni mo hangni i program ibaret ani plawing jongi ingi skam masin kasingin yo i yapi kum uway na kiklur jong kajat nang rangi barakoy kani kani juk jong competition aborok kiliang la kalong haka puli ka dangling bat kiwe ki bental di kam ke per ke bangi ni trei haki di si bat por je jongi ke pementa yang kimilen ti ba uregan nongrang nangni la po mau punyo abu puli po joga di school Tirot Singh Memorial Secondary School baunyo abandrung haka merit list joga di snem ling baga SSLC LC examination joga di snem bakani kala di buram ka bakraw ka school hangni po mau punyo ya ka snong ya ka thaw ya ka ying ya ka sem ya ka kurnong rang ka jongi bat ka mairang civil subdivision ka jongi borokuri ba kamtam ya ka West Kasil district ka jongi barokaway tingidon di ka jing sarong na kalang jongi kum ka kur hi barokaway ba ngidon ya ki kna puli ke bastat ke babinot ke ba ai pilut ha ka jing puli ba ngikerman ba uregan nongrang onda bo peteng ke jing puli ya kelas 11 ba 12 hangtai po sulong para bini keli rayo ay kasi da po St. Anthony's College kabari ka weni college ka pau ha po juga di jenla ka jongi ba ngikerman hakini ki kelas ki ba ton kampha ba regan in hapan burut bandinot ha hagwan puli ya ki kot ti jongi panangwan sa maksusu bat nginum day bandon di kandugan jingko jingkerman kumbagong pagka juk jang competition
hamtam ke puli ke puki tang ke bala aban score ya ke percentage ke bahe ke bakila ban penurlong ke jing tu lani ke jing mundur lani ke jing pos dia ke jongki na ke benta kalawai ke bapernai bar kata kalong lada kila ya ke ban pas bha kimdon kam ban puslai lada ki kwa ban puli hakin lain ke bapher la kalong ban puli doktor namal bakadon ke government kota lani kita ke baha jong ke sorkar jela ke ban kersian na ke beta jongki lada ki wan sakmat bat ke jinglut ke jingset ke sorkar ke sim de ke jingkit pli bat ki jinglut ki ba kendiat kalong tang ke puket mani lani ki bai jingdon kam ke berit ki baria ke baki ki hapan pulut tegani ke deka ke thong ke bau regan am nong rang jongi ude bandon hadu ke bekut ha ke bun pendap ke jing puli ke jong ulu bangi tepi lenti ba sisin ke sengi un ke lalong klur na ke liang jo ke kur ke jat ke jongi ha ke bula ban pendap ya ke jing anggut ke jong u ya ke bun sajit ya ke jing puli ke bun lek ya ke ban pentebet ha ke bun la ban pendap ha ke por ke babiang ha ke jing im ke jong u apa yang layu i ke result ba balapau kerteng ke jong u regan am nongrang naga ni ke snom mau punyau nila don ke jinya tai ke basani ba ke WhatsApp group ke jongi ba hadin bingale tai sani nila sim ni karai ba kata kalong ba minta ke sengi ngan pelong ya ke jing pekup burom ba haga ni ke jing pekup burom ke jongi kalong pengen ai ya ke miman ya ke ni ke meman tu ya ke ba inbu pan pensa jing ken mau haga bidei ba ke jing pas ba ke jongi ba haga juga poru ngan ai ke cash ke besi pawajar tingka pada ke ke cash lu ngale sio donate na sio sei tang ki badon na po ke WhatsApp group ke jongi kidon ki bempat don ki bangin pala ya ke ban at ki nembar ke jongki ki belano senyang nang du nang tene porang siken nong ur ba kom ta ter ki te ki area station nang nong plio plong su nong liput kum tu kidon ki biano senyang kidon ki pemla ba no senyang ru kam lei henry ki ai mensim na ka bata pengenyak seprang ka bidei bat ka ni ke program ka jongi dei na ka da pengila man pelong ya ka ni ke program kum ka ji ai mensim kum bat encourage lan ban pensulur ya uregan am nong rang ka jongi bau nang tengi ke jing puli ka jongu hadu da poi sya ka ka thong jo ke jing job ling ba ke jing tumu ha ke jing puli ka jongu tingi dei bandon ke jing so sarong ya la ki jong ide bandon ke jing so sarong ya la ujong ya uregan am nong rang bagi dia benton ke jing sarong du ialah kajong ke kur kajongi ka jing rumai power om kumno lali layong lingkot ni jerong ijong tela ijong ringa pengkelai kan ke jing rumai power ke bong lali layong lingkot ni jerong kikur te kikur lajong kata ke dei ke benton kam na preng jongi te habangin don di kata ka sisin ka singi don di ka thong kumbala ong di nongkran ke bakmat bagi dei benton ya ki nong yalam ya ka committee ka organizing committee ke bapiang naga beta bandung banlang haga bidei bat ka jing lum jing tip naga beta ka jingelong kawei jong dakur ka jongi habrok kawei kari khasi bat jaintia Iwan hangi tang ne benta kawei ke benta bat kata ke benta kalong ban perpau ya kata ka jing burom ka jongi ya ka jing kenjo ka jongi wei samla sa ka thong ngale le muroi ngasubang nga ngale so tenat eru bani i ba upoi siya kini ka thong bat siya kini ka thup jong ka top 20 ya kini ka SSLC examination arajar arpo kidan sibun kidaw balay ki pelong nga bangan sutenan kidan sibun kidaw balay ki pelong nga bangan kemen ya kajing poi ka jong u om tong nomor mo dei na kurong rang hindi na kata nga kemen nomor udang ya kajubab sigibun kibriu sigibun kisamla puli Kamtam kisamla puli kepada nong kendong. Udan ni kejupa. Wiarap dan penjubab ya kejing sadla kejing kikul kiti. Ngala de apa lorong ngala de lorong apa. Ngala suruh. Aba udan kini kisamla ki bapoi sikini ke top 20. Kili harap dan penjubab ya kejing sadla jong kiwei pat kisamla ki badon kejing puli. Ai tho ipi ngasupang nakale hakawai kaliang ngastenah. Bang ngasu i yakini ki pas bah kini ke exam balai ngai tu kawai ngalo don ke experience sans ngam kung no kai school bahi kai yakini hadu class 10 ni tengah su thu bah ya ka jinglong jo ka mi kai bat ya ka jinglong jo thna ngala don bah ka ji su thu bat ngala experience ya ka ji dei hapring jo ki kalong
kebukum no. Tengah kamu sutenat kalau kau ke dau, haba kita ni kini kepada jong kono bayi. Di bawah nak kalau yin kalau sen ko bedok. Haba kisneng kentoi kual lani mai haba kila yo exam. Ya ke result exam boleh mempas bah kita no ikni kepan. Oh kita school ini te. Hai tai school, hai tai school. Ibaki snow ba. Kinempoi siya katong kan. Pihak school ini hendak kendong tu ni, ini poi siya katong. Pihak school ini siya ke school, kemudian sejengai nak kita sort, ini poi siya katong. Ini samla, jong ke kurga jong yarap ini berjumpa kata. Yang itu pas nak ni ke school ni, kan? Boleh sikuan berpiala exam, berpas nak ni ke school hang ni. Kalau tanpa om tang kita bayo ikalat berkerjaan sikiwi pak school kita. Ihap bensil ke dor ke bahek ke bagi kemit lenti berkilak ben ai kata quality education hendrai ai ku play sibun ipi ba puli nang ni ba tipas bhan ke ni ke school nang ni kani kawan ra om ta ye ke buram ye ke school ko pidon kawan ra om tang ye ke jingsu tenat jo kitu kino hikai ipi hendrai yang ngiru ki yang ngiru kawan ra kamut ba habang ita ye pi betule sekunu kunu tala school store school kendong kam don ke je fair hendrai ka day Kawalah pun fair ini pak dah kerja minat kejong ini. Teu blame ke kui pi, pinang yai minat susu, nang ni sikmat. Teu kau kalian rong ngasul tenat, bang esok kumen namar bapi, pas di kini sekolah, ong ba kani kalong kerja tenat ba keburom nak kebentak nuhikai kejong pi. Balai kalong keburom ba kerja tenat nak nuhikai kejong pi. Namar bunsin teu kena ru ikin nuhikai, kena abali sekolah ke sekolah nong gendong, ukento ikin nuhikai kehikai sekolah nong gendong. Mah, teu balai Dia habau kaipo au gata sini iktin pika school ini hanya no kendong tikum nong impas ha. Dia harap menjuba ia jadi gijing keli, bat ia jadi gijing ke bana kini paki ma bat na kaliang jong kino hikai. Sakwe ngas tenat pipas na kini kedong bat ketang kalong ba yo pilong keduksa na kebenta kiwe bat ki para samla ki kun samla om tang ki kun samla bat ki para samla ki bana kani gedong bat na kani katang hang ni tu blen ku kui pi pila ban le susu khamba hakini ki por bat hakini ki si baro ba pi sedang pelik por susu aga ji pule ke joki te ko ban ai pi regan nong rang artli ki sembo perkat lani artli ki mat jing keren batu kenau kita junom la junom bila yo ngai i ha tu kebuan dan ke jingle tu buram ni jiwa atau ngaji lu lihat ngamlap tuli bahat ke dia ngamlap te bang le bila yo itu tena kalian jauh kur mo finyo ngir kladen mo ladap ti bila yo ke jinero ke school ru ngatrai kelaan pi ke jinero den ti pin simlut kita ke jinero den ya so kumen ke mensi apa buan de ro ada itu tip apa buan be ro don ru ke jima tip nem Abu buan kino yaro kadonru kajima. Balai namar kajiro kadai kawai na pedeng kitlong lani kitmei jong kajingjot. Kadon kawai kajingong kabaong ba kajing sarong kaya haswa kajingjot. Mo kajing sarong kaya haswa kajingjot. Ini masuk tu ikata. Nangmu kajing sarong kami. Kajing sarong kami na kajing yaro kajong ni na kita kadaw ang kadi gawin na pringki tolong giban puntoy yaw briu niya ka briu siya kajing jot itay kiyaro nga ngayaro pibaro kiyaro ti kawan kamansin di sarong ti habang ismo sarong mismo bakalakut no tahangin yung trestom si uhadin na buat ma piwan nong tawat nong kut tahangin ano yung nga tinga si Pierre kung perkat ke jongan ngapa ngolong kumu abagi briu kiro nga kaptang na sujunjar komisi nada ime yero nga sujunjar komisi nada kini ki perlok ki ai ke jiro nga sumukuslai komisi wajunjar yo pamenta ki yero ala syai kin pinrem atau kata kam ti balai abadon bero kumutiapan sim ya ka tang bawat sarong abadon bayaro
kabamut ka jiro habang yero ipi gamut ni ay man siya ipi banang tresitom susu what's wrong ha ka jiro andre habatan be yero kamut kan mau kiniat ipi siya ka jing sarong andre kiniat ipi ba pinlong susu ubat tresitom tesudah kan mau ban tresitom nang ni sikmat mo wan nang pukot no iya ledi tang ha kan ikabenta Lani wat nungkut no tang haji snow ni baro kek kila ay ka jikus ngam ko joki nga nakaliang jo kur ngai nakal ngi phomo pinyo kla dep nakaliang jo school kla dep pimentang wan nakali ka social WhatsApp group jong ka thume jo kur no rang banwan paniro ipi tang ba pili snow tu abang iwan baniro ipi kamut iwan ban niat ipi nadien joki ba pide ban long sisu ubrio ubatray sitong. Kata ka jimut jung jero. Wag mo panyero ipi man terserong. Impa ang terserong ipi. Ikwa ipi ba pintray sitong susu nang ba pinang kenjo siya katong nang ni syakmat. Ba sakwe pa. Akin juk puli putin tate. Yablong bominon. Pas ba kung ba piladak ban pas akin exam baladem. Yale susu banang kenjo kam sa katong ka ba pikwa ban ha kata ga jingyo ga jong pi start mau ban da long de ubrio ban champagne wat ya ka no mo bia yo ai ga jing start wat ha ga jing opor ga jing champagne da bila syam ya kalat kelenti persyang ru hangta ban semua mar ga jing start ga jing champagne ada undon ke suku kan mentoy kita lai kali kita ki ba piap ban kan mau ha aga ni ka phang ka a ke jing start ke jing champagne ba ke snow tu ke dei ba piap ban bat ha bat balai namar ba ke jing start ba ke jing champagne kam la ban long e kilan ke suku ke pasyang ba snow tu ngapoy mentakas ni ang nihas nong jongpi dang syakot menenhi pun iba jesemi jengruai ru dang syutau dang menedhi lahapai no mentang nihas nong mau panyo jongpi Kacing pen kupurom Daga WhatsApp group Kanay ka kurnong rang Oh ya isam la Regan em nong rang Daka mensin Apa kemendik dik Bailah pas pa ya matrik Ilayo but 18 position haka top 20 Mentaus nem 2020 exam SSLC Tunang Tracy Tom uplay unang kirkuyapi Kun ikong irian nongrang Pak Victon Marla Jikman ka bagerpang Yang kini baru Burung kaying kasem Ya ipa imei Ya ka West Cassie Hills Di barok kaway Pilawan ra kaburom Ya kasnong kaskul Ya ka jat benriw Ya katan Bat ya kakur Kunang yay Tracy Tom Haki cing pulit Pilong ru kanuksa
wede kajing pen kuburan naga WhatsApp group tunai kapur nongrang oh ya isamlah regan em nongrang dah misi bakren dik dik ba ilapas ba ya kamatring iyo back 18 position top 20 lapas ba ya ka exam SSLC unang yay treshi kom play unang perkuyati unang yay treshi kom play unang perkuyati ngan beteng kelas 11 dan stream 10 din kata ngan watlat hiban yo ban det play doktor me engineer ta hi goi ta ni na kai kesem yo lat he te ringa ko jingmur hiban touch tom ban yo ta goven kota ban pensting ka jingrut jiksam na jingna sem te tang ta hi ka dream jonga ban boys kthong ban la ban kot se kthong ban long doktor me engineer ta so comment shibon ba kilawan khatam ba kila isning kraw kila nang I'm sim nak tukan phagna re kan do song do re kata kata ka jing rap ne kata jing kubuam mar kata hi kumbal an ba ka sorong ka penong sorong nga re kalaban lampat jing jot ta jing sorong re ka ba san ke ke tenseng ten kraw ka jing tuk pham ki hi ka ba san ka ba matam